That? Yeah, I'm Mrs. Ndega, the director of the school. Tunaomba tena that those parents with children who are grade 3 to 8 can bring their children to school here. Tore barabara ni alami kilomita 2.5 akikuma getini ya Chogoria Girls wetitebo wa Makori Girls. Kumenya NTETO nkoroki turiongera dimo gukurukira 0724686799 kana 0100485152 kana oturiongera kire website yetu irani www.cma.ac.ke kana otutumire email kere chogorimilimani@yahoo.com. Turetereka na gaku tukamenyithie kiroto gyako na tukombithie gugikinyaniria. Welcome to Chogoria Milimani Academy. Chogoria Milimani Academy, hiking to excellence. Ni thaimwe cia ntariki 31 kana ntariki 31 ntuko ya muthia ya mweri Juan Januari mwaka ni Juangirejere 2023 ni wirigiro bwako ugukira bwega harakunde uthiritwe orere utuko bwana arwa kanko nenkerie NTETO cia Meru Tv rukiriro narwa nimitagwa Nancy Ndogo. Tukiambiria ni ati riboti nicione imwe cia cukuru batibangite ni ontobu wa mathomo ja junior secondary kuthingatira itua ria aciari kuthamia bamwe baana kuma cukuru ijigweta cukuru iria ingi na nonto bwa ontobobu ikithingatirwa muthenya jwa igoro nirio aritoba junior secondary baramberetie gutonya cukuru. Mwandiki wetu wa NTETO David Dagara Waiguna na gutoachio kumantere chia Tharaka. Wanafunzi wa shule ya msingi ya sekondari wameanza kuingia shuleni. Wanafunzi wameanza kujikakamua na pia wazazi ili kujiunga nasi. Tumejipanga vya kutosha. Tuna vyumba mbalimbali, chumba cha kompyuta ama tarakilishi. Tuna chumba ambacho kinafanywa science lab, na pia tuna madarasa matatu ambayo yanaweza kuchukua wanafunzi takriban 120. Kwa hivyo tunawahimiza nyote na tunashukuru kwa vile wazazi wameanza kuingia, na ni furaha yetu kwanza kwamba tumeanza sekondari msingi katika shule yetu ya Matande. Na baba gete turia gago ne ana 35 na to expect bange bange nonto so far kwena bange from other schools ya ku kromba twanya nekera baba ku join Gituri nonto ba previous performance ya primary barakali so itu tukiwa tena na bene muno by the end of today na tumbakuwa tuna kirasi kingero kia vefte na kini one of the challenges zira tuko face tutina alimu bakogana nonto so far timu alimu tumutumere na kirasi kwika ya kunenea ndikumanisha kwamba kugano ida maita maire kama maita matatu of which na kiwa wekenda alimu data challenge tu ni onto tina mauku tutia disivu kuno le mole kumba ko mea kwandu anabara to maybe oyo ngoba ka thomithwa ne ka thomithanga ngwata so nkoromba thirikari umbe ko kurotha bambu imono nikenda bomba kutuletera makuma makwendekana nikenda na bana wabatira yoti wa nyuma. Nabu utumiri bonda wa Chiambogita ne bonekene kuongerekana kiwango gikinene muno kirembe umbithi baitura ria Nkando na ragishigo mbunge kia Buri. Untobone butumite aciari bantereu bakaromba thirikari ya kaunti gutonyera gatigate ne ukuthingithura ugunia bwa na unyui bwa marwa borea bonekene kunyarira mbeu mbithi muno alitwaba cukuru gakimutegi ari nacio. Nduke imbithi kumantere cia Nkando ibonekanite kuinyirika anene indawa Chiambogita untu bura bwekirete aciari ntele no gwa ya bunene then onto bina bangi
yenda akwikira mnyama ne yere o fashion NTETO yu o imita magana mbuga caire kana rimwe na nchobi ne yae kwendwa na nchobi mbuga akwena goteri mbuga kamwe ende bienderio bya nchobi ni o 10 na inko beto bakuthuka na inyo ukeza kogoro o gataimana na batu azokeza kogoro kathemo kathaicere korigara nini antu bara wethira ucho iba kuona muthenya okaga ukathemo ene ende hakari baba na aciari baba bagukaira thirikari kuraithiria na kubatetheria kurwa na utumiri bwa ndawa cia mbogita ico nikayetire iri etega NTETO yu apu politician ni boka betire barabatega NTETO yu tero batu no tutukathira na atuthiri tayari ekeja kwethira thaiti tutikumba kwikinya na cukuru ana bau bakathirikiria betete na bagire mbasare beta cukuru bakathirikiria betete na bakaeta nchobine u na bangine u na muciari no atena uweso no twathinire akua bakithirikiria kwa yana thina ira bagukurukira aciari baba bakuria thirikari kubaikira cukuru ya sekondari anto akubi nuntu ana bao bariringa rugendo ruraya bakithi cukuru ankando gwita ndunyu bariko kilomita 100 mwana omware umete ananta ketete cukuru ndunyu bariko agacoka kwaura na season river ya ciura akaremwo kuna roje note ote nyanyo karabati ciekeri aya tukoria kerua primary school gwita mitone kilomita 100 na no komenya mitone na secondary school kerua primary na secondary school ende tue nkando mwanka gwita ke naria ote secondary ende tukaromba na giteo kuombeka twakirwe secondary school kando primary na tucoke tutegerwa kuraja nonto itu kuria thina ukona na bara bakwenga nthiguru kuma kilomita 10 gwitia uria etete nao na tutikuona uria tuthithia kuma nkando ngiripotera Meru TV nyoka mbitaga ki Mutegi. Tukitana mbere nabo abithaa baborisi gituo kiarare ni bethiritwe na msako jua kucoana na agundia batuthiri twamarwa amwe na tusoni mirigo ya Egembe North. Kiri msako juu ni bekirite nkonone ritankuruki ya ngiri imwe cia marwa na ekuru bairi kumantura ya eridie wandi ya ntunene. Msako juu ratongeretwe ni sub-county commander John Kimathi uria ugite baga kabanira na kuthiria marwa maturene. Fedhe Mukirio Nkunja hari na shukuma mirigo ya Igembe. Nyuma ya sobindegani na watho kuingia ntara sembe na kuthukia ndukembe thende mabithaa ba ukaria bakituo kelare ni banjirite operation yoswana na sobindegani na watho amwe na ndawa cia mbogita arabekire tempene nsobi ya munanklokia litangirie mwe amwe na aru nsobi barani ekurubele kumantorene ya irindi ntunene wandirere Igembe North. Jana usiku tulikuwa na operation ya crackdown ya pombe haramu na iligo drugs zile ambazo zinatumika area hii, na tuliweza kuingia kwa mali inatengenezewa na tukaweza kunasa watu wawili. Mmoja anaitwa Dorin Karemi ambaye ako na miaka 32 years. Huyo mwingine ni Asha Makena ambaye pia ako na miaka 32 years. Na tuliweza pia kupata ile pombe ambao wanatengeneza ambao ni changa. Tuweza kupata 1260, that is 1260 liters of muna. Muna ni ile substance ambayo inatengeneza changa, na tukaweza kuichukua na tukaleta hapa station. Alafu tukaweza kuchukua changa ile ambayo already ilikuwa imetengeneza 25 liters, tukaileta Pandei. Alafu tukaweza kupata apparatus zile ambazo zinatengeneza changa. Komanda wa polisi kituo kelare John Kimathi na wetabati rabakurwa buruna nsobiendeani na watho ile kuruwa ntorene amona ndawa cia mbogita na tetera kuntuku kuendelea kuthuka ni wendie bobo ndawa cia mbogita amona nsobi. We can be sure that hiyo exercise haitaendelea. Tuko katika hali ya kumaliza pombe haramu ile ambayo inatengenezwa area hii ya kwetu, na pia tuko in the process pia ya kumaliza drugs zile ambazo zinaharibu vijana wetu. Na kwa sai
hao watu wamepelekwa kotini na wataenda waweze kuchukuliwa zile hatua ambao zinahitajika. Kimanthi muthiana akoria kariba kontuko siabane na biashara cia muthemba yayo no ntotese etomi na itetekeretwe na ende mtu na iswere biashara enge ya kurita. I want to appeal to the members of public that let them go to other business. Hii ya illicit brew hatutakubali ifanyike katika Igebe North. Mandawa za kulevya hatutakubali pia iendelee katika hii sehemu. Wafanya kazi zingine ambayo inaweza saidia kwao kuendeleza maisha yao na pia kuweza kusaidia wala watu wengine wako area hii. Because kama ni biashara kama hii ya pombe haramu itatuharibia watoto wetu, itatuharibia pia wala watu ambao tunatarajia wakaweza kufanya kazi na wakaweza kuinua hii area. Nikiripotera Meru TV kumalare irere Gembe North Mbeta Mukiri Onkonja. Akuma nteretia na retu itenteretia imenti na re Patrick Moji uria ni mukari wa Ikweta Central imenti excuse na kuromba antoba wendi bubwega gutonyera na kumutetheria kugaruria muturire jwawe kumania na mathina jaria agukurukira kagitene gaka. Patrick ajirwe ari form 1 ni murimo jote kumenyekana na kuangaratania muturire jwawe hari agukinyaniria kagitene gaka amwe na kwithirwa athomete mwankira cukuru ya Kiobudi ya Meru Polytechnic obichi iria nyingi cititikagiria kumunenkera ngugi kumania na ugima bwawe bwa mwiri aria onjere rutere rwa urio untobore abutumaga agakara akinainaga. Ontanda kariunda ajirwe ndi form 1 ndikwajwa ndaikwa Meru General 3 months ironda daktari bonera batumenya what is challenging in the nekwa. After that ironna ndodire meri ethatu ndarifa wa Kenyatta Hospital akarira meri ire in coma ndathithirwa CT scan yoringo iro yonekanire that ndina tumor, niko na tumor kwa kichwa, ilikuwa kwa kichwa nyuma hapa, nikafanywa operation, nikawekwa shunt ya ku drain water from my head through renal system, nikawekwa hiyo shunt. Sasa nilifanywa after being there for 2 months. Malijo kenda ironda discharge RUKIIRI. Do discharge when the Meru RUKIIRI non to Rajirwanda form 1 had a passionate of education. Nande passionate you don't da insisted in batu choka skuru and then da choka desku engere au kwetu eto mariene na ndauma Ikweta nande ironda shuriro bunda o bimya bizatu bikibiki kambika ya kembe jaira andairo mwalimu skuru yanda thoma mariene secondary bona ingostri na road roba baraniria na principal abodoguchi boys irona andi baraniria nonto ndaryo mume ironda ikirwe no ndaikwa MBC ndathomera no ndambire form 1 kairi ndathire monka form 4 ndodire form 4 ndone grade wambitikiria guta college ronda etre Meru National Polytechnic ndathithia human resource management ndothithia human resource management ndathiria nande monka gai ntona ngugi kuma 2017 my wish irona ndende now ndekothiria ronda ageredio secure job watu kantiona ngugi no ntubwa kwinaina na condition ye irona ndende guta Meru General Hospital ndachoka Meru General Hospital kairi ndo mbitita kona neurologist na ndiro ndero mbita Karen Hospital branch Meru aja na ndende guta Karen Hospital a branch ya Meru bona bambera oten neurologist we Meru aja irona ndo bandifire Nairobi bondi for Nairobi ndetre to the main branch era in Nairobi ndeguta na ndonere neurologist and bagerio mpasses bampandawa mbugo meri ere ndetankeja after every 2 weeks ngeta ngishoka ndaje ndanyuchi adiranga shoko irobari ala isre nyanda oito kuntedia pakona ndawire ite kuntedia na ndirio pambukira appointment na daktari woto Dr. Sora kuma India
Dr. Sola kuma India, eja Kenya kuja Kenya nandi emphasis iron condition ya kore kari ambera de something that they are supposed to do ko into wabati ongitira here in Kenya batina machines cha komba kondiria operation you can lakini no kidira andira ambere ndeja beje ncho 2.5 million which will cater for everything, transport, parintaka na medicine na ikare nyandaktari and even Teto ini chetu tunaingira kanyaga kunoguka no indi ni shokerete twite na mbere na nteto cia Meru TV RUKIIRI. Okay, bye bye. Ari no kumenya siri ya kwithirwa uri na biashara embega ni kwerutaniria na kwenenkanira kirio. Meru TV tugukinya kengo kuwatanira na gukiria biashara yaku mbitigiria tukinyanie makinya tuthiuruke gontu mwanya tukimurikaga biashara enu yaku nini kengo tumenya mainge na tuina mbere kwa tukirutanagiria gukiria yo kiri mubango watu baitithani owatanite nani Faminas wakimathi ake aga kwa Meru TV. Odina kiatho kia mbathidikana no irigirite kugita kiatho no kiriko kiriana baku ba ukorobwa miaka 12 kuinama. Meru TV turiajania onto bwa kwagirithia na gukenanira na mwana waku na njira ya kumurika kiatho giaku. Uri batara gutuma mbica intaramu cia mwana waku, tariki cia guciarwa na maandiko ja matari ya kuthetherura na kutherema nkoro ya mwana waku. Maandiko ja jatigakuruki 20 ni utukagimia kiatho kia mwana waku na akumwa mwagojwa muthemba agikongwira na chore na ndegoro ngima. Araniria na rwangi rwetu rwa wendia na biashara gukurukira namba iji 0701 886 811. Meru TV chionere mwanya. Uri musiari na nukuri naomba wike mwana waku sukuru enjega Chogori Milimani Academy turiaja ni untu bwaku. Chogori Milimani Academy ni sukuru ira ijekene na gukurukia ana na nkuruki gudbia bwega kiri mathomo jao kiri secondaries na universities. Alvin George Muremi. I scored 412 being the top scorer here at Chogori Milimani. My name is Charlotte Ruth Kinya. I got 405 marks. Inatuanya to anaba play group PP1 na PP2 grade 1, 2 na 3. Kire boda story natuanya to anaba kuma grade 2 mwanka grade 8. Ukienda kungwatira mwana waku tuanya tuto turiongire obisines yetu tukose kiume kuma Jumatatu mwanka Juma kwambire thaitha tucharo kire mwanka thakenda cia muthenya. My name is Cyprian July. I'm the head teacher Chogoria Milimani. Let me say that as a school, we are very, very happy for this here results. Yeah, I'm Mrs. Ndega, the director of the school. Tunaomba tena that those parents with children who are grade 3 to 8 can bring their children to school here. Turi barabara ni alami kilomita 2.5 ake kumangeti ya Chogoria Girls wetitebo wa Makori Girls. Kumenya NTETO nkoroki turiongera thimo gukurukira 0724686799 kana 0100485152 kana oturiongera kire website yetu iria ni www.cma.ac.ke kana otutumire email kire chogorimilimani@yahoo.com. Turetere kana gaku tukamenyithie kiroto giako na tukombithie gugikinyaniria. Welcome to Chogoria Milimani
Chogoria Milimani Academy, hiking to excellence. Karaja kuri na mambura twamenyaga twaigua maru kana rogoji na twona rurĩrĩmbĩ rwa ntogo ende bibionde ni bireketie na kuthingithuka na gukorokwa ni kagita nontobo Meru TV turiaje ni ontobo waku gutigira mambura jaku ni jagukinyira chore baku imwe kwa imwe gukorokera mitandao yetu ya Facebook na YouTube no kwethero ni mambura jamorano rachio madhiko mambura kanicha birthday pass out graduation kana wekerwa dhombe kiria dhomi na binge kadhomba mambura jaku tukaje kiri mitandao yetu kuma mwambirio mwanka muthiana marija kuguna mokojo waku neu tukagemia kiatho giaku na gukua mwago jwa muthemba ugikongwera na chore hamwe na ndegoro ngima araniria na rwangi rwetu rwa wendie na biashara gukurokera namba iji 0701 886 811 Meru TV chionere mwanya. Chukuri ya St. Agnes Maregatore Maregama irithatu kuma tauni ya Mikindori barabara nene ya Meru kuelekea Mikindori. St. Agnes ni chukuri ya chonga ya kimadho moja Meru na kinya ngima. Na nane tukinya kinitia kinya kile utarajo mweru jua CBC na Junior Secondary School. Chukuri ya tutu na Aritoa Boarding School na Descoras na jatu na Arimoba Kongana. St. Agnes tuna reare ya garba ana na beto konogoka dhebate irachine. Ujukani ya January 2023 kile Junior Secondary School PP1 mwaka klasi kia mugwanja ne botete na mbere marije to nja kuganira mubuko jwaku kumayamantu nkuruke jonge chukuru kano tringe dhimugo kurukira namba ije 0725977114 St. Agnes School Marega, my education, my life, my future. mwekuru umwe ntigwa na rietwa chio mate kuma ntura ya Ruruma Maua na kuririra thirikari mutethie kumania na mwitonga umwe kwenda kumutunya munda jwawe juria hatigirwe ni mukuru wawe miaka kathumba nande mithiru murithi wa ba ari nacio kuma ntereji iu mwekuru umwe ukumenyekanya cia mate kuma rutere rwa Ruruma ni ndene ya Maua wondi Igembe South na kuririra thirikari nikende komba gutonyera na kumonokeria munda jwawe yora jukuona ni jukuriritwe nkunyu na metho ni mwitonga umwe utikumenyeka ina umirite nikenda gatonyera kujukia munda juju kana kwende thairo irio barezera kumomora nyumba bakiwa ikotonda uyu muntu inya tutukumenya oke mafaili ya tukone turiona eta wa temya imithangi kwa mbinge mbombete kuona mundu nayo kuma mukuru wako arokwa lakini ndake ye faino kandayira kuthalirwa nyumba nye muntu ntukumenya no kandayira wetwa thokone kuru baibo turia nera nabo ndethira antu bakuthalia nyumba ya muthako kwara bathalia cia kuyilea neka muthaka kamwe au ende niga nkurombe nya thirikari ntethie no ntunya kurara ndara njirene ndara kithakene wa ote muntu ndara cia onto ana bonthe ibaurire ibawire o nyumba cia kuthalunya batu no toro wangwe ankora thirikari nine ntethie no ntukinya nkoru o mabo mundu yo na ta yo taitete nintemenya na nkoru athalia ora bathalathalerie nintemenya eguru baka mbambi biretwe kya tubake yongo atie romba kuringana nundingekete utege ntuke mpombete otiwa na kyo musheyo muntu ena mbeso tebu atethia indiketo mibaronere oimwa koruntiwa no ana bake oteyo wena ikainya kakwenga na bo wende kabeje batwara nina ntire indi nkoramba thirikari bangilia kati batone na atya NTETO
Chamate urori ntigwa ura watigirwe ni mukuru wawe Kagita narikitie kuga we mukuru we amutigire munda juu na no twire ku matene njuria mukuru wawe anenkeri ni ithe na nandi na kurigara ina mutonga ujo akumira ujo kuga munda ni wawe na wenwe we na kinyata ito ya munda jojo oni ni ndera nde yonda buru ndesuna no ntonde mwakoro ntiwa na mukuru kwa asiari we ngo kinyeketha nari nenge kuru imbinge mukoro kwa asiari we ngo wo to watugera na wewe mwaro ni mutanosia na ninkamura na wewe nawe mutanosia ambera we mwaro cia nkamura we mutanosia ni authe na kuma mukoro kwa rogwa ntora mundu na yogore mano tebu kinya ntetherange thangika to nyumba tonde ciagirite ningwa otekinya muntu mbomba gwono kwera ntethi kinya omborere nya musumari Chamate akiaria na rwakairu rwingi muno akiuria thirikari ni kende komba kumutetheria na gutegera na ritho ririega na kumenya uma ati munda juju ni jwawe jure akuga kinya mitire riku niwe wandite oni maisha yako yonda oni ngwetekia winde thinene nonto itaruro ndarete nja ndirarera nja omeara niga nkoromba thirikari na nto bara buruba icio buruba kia bantethio nonto riwende nte kumenya umane ari kuboro nonto inyogwa nonkwe Murithi wa banki reporter Meru TV ku maya mirigoni ya Igembe Maua Bwega murithi wa bano ntubo NTETO na niromba rietu ati thirikari komba kwithira gitonyera gatigati na gutiga mwekuru hakuona kioto kiawe tugitana mbere ni ati nyuma ya ikaro kathumba bia guchwa thiri gatigati ka MCA ba Meru na gavana Kawira Mwangaza nandi Ameru ne bashiumiritie guchukia nkatho kiri thirikari nene rungu rwa wathani bwa Rais Ruto nyonto bwa gwika ikaro bite kuthira na tongeria ba Meru ne ukuona kuri na ngwataniro mukiri wa Nkonja hari na Shenkroki Keune kundika kamanda dancers kuma athero gaitire Igembe South batongoretu ni chairman wa ikundi mwiri yo Embesa Mirai basi umeretio soke nkatho kire mukathe William Ruto amwe na munini okerigathi Gachagua no tuboso antaira ya there kire county ya Meru ara kwethirete kuri na mpatho ati ka MCA ba Meru na gavana wa Meru Kawira Mwangaza tangu chokia nkatho no tubwa atongeria ba Meru county na ba national government batongeretwe mutongeria wa Nthiguru William Samoei Ruto na munini wa Rigathi Gachagua no ntuba kuona Meru netirite antu athuku bona imzuri kumichokereria ichokanirire taura Meru etura angu shokia nkatho kire mutongeria wetu ura wonere ni bwega awatanithie Meru yetu nikendeta na mbere atuma munini wake Gachagua eya aje na gavana wetu nikenda tumba kuona thiri ndene county yetu na ninge twe kundiga kamanda to asokia nkatho nto murungu na twige twero mbare aturarombaga igitarire gambare ari atwikiririe te seneti batwe tore akuroba kamanda itoranirie na gavana oje mwekoro ja atwe ni atea itwakarire Nthiguru kuromba twera murungu na tume o maborungami tanira ngwe na MCA na tuitanira ngwe na gavana wetu na bitu kuromba ni kwethe kwina ngwataniro no ntubya na batane thiri Riu ne bakwakire ikundi ni bethrete bekelokira thina nyinge na ende ne bakuromba atongoria aria Kawira Mwangaza amwe na muyumbe wa Ekuru Karambuka Ilemia ukinya na kubatethia na mirandi mwanya mwanya tangu cia kurethia mbodi cia ukama na kenda bethra baisi kaira kamuthithu kara kanunu na basiukiria bebongwa atongeria betu muno gavana wetu ura twendete Honorable Bishop Kawira Mwangaza ndi muromba uju ndi chairman wa ikundi bikuruka ira thina na ikundi bibinge bitumba kutho bikirikanwa igitaria ikundi bimwe bikurikanwa kwa ndiromba gikundi giki njorua ekuina ndene Igembe na Meru county gikundi giki gikombo otethua muno kiumbe gutethua na nguku bari ethie nguku ndene gikundi na kia toto kone nyaka boli no torethie na tukona bia utotetha ciegundine mwakoro riracereri ageta akendia kaboli kau akona bia kuria nye kundi bia mwakoro ekundi ke mwakoro ngi
akamakalia akendia karambu kaile mia twakorota kinya na iroto tokiwa karambu akelokare Igembe South iweta na mbere kinya musunjo neka twaringa we mateke nthaka lakini utiomba kumenya twe koroka toikasyo tutakuringire kura lakini thai onto we mama utwendete ituiga bwa ngoko ni yejanagwa tutasiona twe twaromba tureterwa no tuko turethia wa mwekore thena tuko twawe twere tuthato kwa namba mbesa tuiga bwisieta kwa ciangapu na tuikeria njara tore kundike ya kamanda aturikane na etethi kundi binge ethera amwe na batwe kinya twa turikane nikenda tomba witania no ntu muromba ira sana ni werera ikundike kire nkuma bakethra betethwa ni atongeria Kiripotera Meru TV kuma Itirere Igembe South Mbeta Mukiri Okonja Tukimantirije Igembe na mutongere wa Ndegoro Daktari William Samoei Ruto na shokeretie mutongeria wa One Kenya Azimio Alliance Raila Amolo Odinga iguru riawe kuga na rina gikaru na mukaririgite wa nkimai cia thete ya ithurano na mianka ya IBC wa Fura Chebukati Ruto nandi na kwenda Raila ataririe akenya nimbi batiri mene kwaria na Chebukati kagita kau ka muchemanio jowitho bubu gita na mbere munini wa mutongeri wa Ndegoro Rigathi Gachagua nethirwo na rethirwo na mucemanio ni ukwariria manto jakonia thano iria itete na mbere gukundirwa aja Kenya Gachagua augite thirikari ya Kenya kwanza igatigira kaunti mwanya iria iringithitwe ni thano eje ikugunika na bia korea amwe na roje rwa gutumira kiri anto na ndithia tatu nicio cia tukinyeria muthia jo NTETO cha Meru TV RUKIIRI no indi ngakwendera urethire bubwega bwa Meru TV no NTETO shokerete na jaria mangatheti na kire mubango jua turingeme nimbitagwo Nancy Ndogo.